Why do you go to church? Yeah. Oh God. Charlie, no accident be paysi. Serious. We say, obi na yate, obi ti. Hey. Adana ya kasawa idi. Hey, oh God. The bit simaju, pese me katiro. Adede. Charlie, why won't you sorry I'm quick? Oh God. Then on me was sorry I'm in. Correct na to cry me to my bro. Charlie, empire be fan a member. Oh God. And so them life eternity. Me the Italian now why? Charlie, me da sorry no meja you. Hey yo, ameka se bi chiro. Kristo sumra yesum. Enye sika. Anasa yidi nti na yesum. Yesum sini ewu a ye ben be papa eden akọ. Kristo sumra akwa ti se na okoje adopa na wodo. Adonu mu no wutimi nyenwa, wutimi nyemire. Anu na bonus. Enye nwa ni mire nti na okoje adopa no. Okoje adopa se ni obi nyi sika. What I say? Sasu ne Kristo sumra de etie. Sika ni yedie no anu so bonus o Kristo sumu. What I say? Yesum sini ewu a ye ben be papa akọ. In fact, minu anaw asem no kan de sawadwen. Hey, oh God. Charlie wa kama semu. Oh God, me dem minim senka sorry de o kwa acha month. Senka unye ske bi na o toka o wesi ufie kakra. What I say? Ba fi na mama ti Kristo sumu na say. Hey, me da see. Ya misra o pa. Misra so. Mbe de wan body a. Hey, O de me continue. Why? Mati. Tele bibiani a. Mati. Oh God. Hey. Boy ya kama semu. Before I share me, I hope send ya meka ina wede. What? Yes. Kristo sumna yesum no. Enye yedi anase sika enti na yesum. Yesum sene ewu a ye ben be papa ede. Akọ. Yes. Kristo sum no. Akọ eti se na wakwaje adopa. Se na meka no. Adonu mu no. Utimi nyenwa. Utimi nya emire. Na emom enye nwa ne mire nti na akwaje adopa no. Ukwaje sika nti na akwaje. Yes. Ma Kristo sum ye de ehia o. Na me nhira o se wo hwe me. Macron.